boli binte vingi. Mkalengana nyombiri mkalengana my friend. Wono ngore tayale okorwe binte bima. Uma te kira bwara boli. Tari ke tua ke te my friend. Imanto ta ke te tawero. Ga kwaro le kana te rasta e gara kwaro le kana ki kwa ke je tu no mundo. Bosa igo uma te ba no ko boli ko chika. Inka ga ke bara ikirabu. Umogno ndeka boli yadi boroche look. Yadi look. Yadi ngakaro le kana bosi ka ta ko bwena ko mogambi. Iko ma I think that's one challenge. Nande na wale mata takete montara tanga na ko boli ma ba de to anko support. That's one thing I have to be very honest. Omuntu tikatena na de ko boli chukurama. We have resources. Now we have numbers. We need also to think about here. But somebody has to stand. Lakini bali bako na ko boli bunando chabange baba babukika ngwe. Baelire. Si enedi ko bakora. Babukika ngwe. Tikaba endeka bakole bintu bya bororo. Elinde torolega kibongura auto rwanera. Bunangwe kwisha. Because ngakyo mwana yo peto kurmata ule clean. Kako boli chukura turambo matenga is a whining boy. Yani mosaigo obangite nande kansobo. Kano moja ka Somali karibu na kako charangi ukira litu ko bana kale topic yo and the fox. Yani ko ngane babwa tikenda ba okora. So manaro ne ranger lakini mtu takire manaro. Finally Chop Nyangenya, thank you so much, my brother. One thing I want to be very honest with you guys. Chop Nyangenya, 2017, all our hope was with Job. We don't want to revisit the past. But one thing I want to be very clear. Naninja kwanuga. Njichopu na matebeti. Bapa, tu ajeta sawa bapa tali monto mu. Yara kirinde tayo bongante ngakita ko ntegara bono ne andi shekinero bono ndro kwa na aywe. Ngamatebi sia seli ne nkongu. Papa mate chobu kyaro mu yana ma yete kolega sia. Ni na ka tubekirwa ke simtwara wa kwa na ida mogno papa. Papa rangi. To kali kale tale ngayo. Lakini kama tebi nchina tuara be ira we've been there. I remember nelinge chinse cha zikatanke yo kanga tuara lito papa Karen. Na my brother lakini toji tukura ro time jo sero ro. Papa yani siasa umwana uri namatebi kanga aki oli no naga patya ke kana ndu kumbe bibiri ngo kwane kale bintebi ka bano yende dwadia yende wonya woka. Nga chiera ka antaka ke kora dide bintu bike bike alike ma ike donkira kwana go bibiri. So if job you ever think going for ekerogekyo 2022 was go chibosia wa kyora ta kwenda ta ko ege mbere bia mebi abanyene biri bibugata abanyene bie bangete bikolete sabu yabo bata eto ko tumeka una narolera mangasiti ali kange kwa bayusiri no mwana onde omo gabano itono mongino onde galia bono rende tutaka nando juko bayusiri mheshimiwa mangere na teba na teneine oyo ndo le gata ngo mheshimiwa terene ko 20 oterene 5 years na ndage ndirete wone era tari ko jiko yadi ga kiwa wasi bubwate challenge na nero date ke konde kya menyo koba na ro patinero teba ko karaki na teneine bona wasi awa na kitoko bakora na ndo okira ke go musine tega ka kuli bagate bena na teneine ono ngakitojo ko bakora. Lakini inche na atara no mwana oyo minto mangerere na aranga ba wasinja nere ba moligerereti injira nere ba moligerereti injira nere ba moligerereti tuwalinga nere ka December. So thank you so much. I don't want to bore you with anything, but one of the things I want to leave with you guys, siasa yankada nkongwere yangenyege ntomole merete ko sige ntona motebi na ndo tebi rugugega na abandi wono takona wechanda my friend digichibesa nande nkorere favor ndwenzo jikoboli chukura. Tako tabeli si abaka 3 months to election. Karuga even na year plus genda bera na wantonka. Because we kabakonale ole mobo ine na barabu obakole sia matanga. Yani mora abana barabu barago enjoy. Barako nara bakarone chibela sia rakobora ko batenga lero besto bwa. The moment wa ko rango 3 months to an election. My friend, you are a walking ATM. Eba ko ragera to the last minute. The only people you need 3 months to election or a month to election is your tank team. Then you are good to go. May God bless you all.